Europe gamsung'a dinga nuclear site lenpen Ukraine gam Zaporizhia nuclear plant monachun may Anakong hi Russia le Ukraine gi ka ki buina san lai ta hita bang THUSOH omhin van noi ti zanan alodim jing hi hichi meikah hi ki chana Russia sepaite bom kapjeh hi kiti hichi nuclear plant mon reactor kholpi na pamjama training abol na in mun khana jinglam mata so ahin mai chu an phalmi tawina hi chule hichi thil so je hin nuclear radiation level asuboi pun angai jin om jing 19 officer THUSOH chuna seijin hi masang jema pat Ukraine authority hon ahi thei chana nuclear site hwa Russia sepai hon bom kapna anei loading over an temo hi Ukraine President Zalensky in Vladamir Putin in achisa sangkhat jako somgel legup kuma nuclear thwa gimnai ta anaso Chernobyl munna thil su chu avela sosah ki go nahi tin anangoi nahi ga het thei khat chu achisa sangkhat jako somgel legup April nisim somnil legup nia chulaya USSR anhi layo tuwa Ukrainian gamsung'a Chernobyl munna nuclear kholpi number 4 reactor pen chu amuna chu to sitna anom sia operator mi somthum mai phalho chule hichi zawa patuni chana thina le na za chumchum jinga avela kilometer tampi homa hinna nei zo si chunga thina manna vaisina za chumchuma tuni chengi ai lungjing lai hi hichi laimon Dnepr wudung pama khupi la hi Russia sepaiten la ding agu nova sepai government cha tampi to kitol jingo hi achi sani khoha Russia President Vladamir Putin in nuclear government cha ho gotup sa dinga anasai bana Russia UN envoy pan United Nations General Assembly toukhomna nuclear gal thwa holimna anei kit to hlona chomlowa Ukraine nuclear plant mona mai ko thu ahungin kita jing United States lamkai honjong a nuclear government cha ho ki go sa jing dingin thabi in activate abor kita nehi Western officer report na kun ki mudong zuin Russia tin ki gut na masa adai bang owagang ta alol hin ta alo zain ani ve na dingin ki gut phatna na sajot se anei ki nove tv nahi aji chu Vladimir Putin hin advisor tampi anei wangun koiman ama thulu na anil ngampo nahi anaki gondan hi analo samdan hi hiji chun to hi Seige Tactics ti chu amandan uvin asayo nahi Ukraine khupi Kiev in Russia in thagum so ta ahin buloding nga zinga to lhon'in hichi khupi sunga historical sites ti su kumsanga simma hongom thillui in luile to sim tampi nei munpi tampi hongki susi thejin ta nahi adia hichi khupia golden dome of Saint Sophia howin kumsang wala upa Europe gamsunga Christian honglut patlama pat hongom le melchi zinga inland Kiev picturesque Lhah Saint Meikah Golden Dome Monastery sole adang tampi ominahi hichi khupia Babiyar Holocaust Memorial Site Zeus mi sangsom thumle thumwal na jiten ana thanau melchi namun jangchu Russia te missile ana kapsi nahi hichilai muna hi galpi ni sunga ni khat su'a mihim kitam thana pen mun chu hi ani veisan na Russia le Ukraine ki hona chu Belarus lama ananai tawin hi hichi ki hona asun humanitarian corridor mi pite khan khoding ngai tu na Koita bangi chi buina thwa gamsung dalha ki the do nom omle bit ke za munchuma a ki the do theina dingo buina mun ho ni le cha lo le ai it's holut sa ding ti hwa ki nop to na anai ovin hinla khopin him khamding thu awang ki hola na nei thei pu ni hi aji chu Russia lama palai hon apan now Ukraine chu demilitarization le denazification chila pi tho ding ati dano hi Ukraine President Zalensky in kaima te in Putin ka ki ho pi no min ahi vanoi mi pin Putin ki ho pi no min ahi palai so le ho ai poi aji chu ama to ki moto ki ho ama pan la lovin hi ki boina hin bei ti anei loading ahi anati athum vai channa ki ho nahi apta khat zo le Belarus muna anei ki dingon ki phat saw vin hi Russia President Vladimir Putin le France President Emmanuel Macron minute somko valfona ani ki ho lhon'in hi hinla akimoto lon masana bang talovin so sang thimten ani ki ho lhoni tin thulu suna sei nahi
France officer rakon ki mudung zuin aki honal huna kon het do thei chu Putin hin operation hi aki gong bangin achil hazingin ahi Ukraine denazification ki tum hi ki chi ha piding ahin iham tia demand ki bol ho hi asan theilo ule to sanga hong kho si zona liding ahi atin ahi France Macron injong Putin in hichi adin muna ko na he kinong hai na anei lole to sanga khozole na sa zo Russia ki thamding wanoi to ki job man zo se akon pampai a hiding dano ta lengin hi chi a ki holhon pi hi Ukraine le Russia polai ho Belarus a ki ho layo hi France mi pt masanga ho limna anei masang zep hi hiji chun nationwide address apol na Russia in agalbor chunga thim ki channa anei na chunga alung oi lo na aphongin sele Russia in gampi lingkan hina wanoi ki loi khom hin khom na mehemte phathine dinga agitip na commitment zo sinu sia na to hi Russia mi pt dai hi povin Putin zo hi galdi ahi anati nahi United States, EU, Britain sule gamdang tampin Russia chunga sanction khauta apon khumuto lhon'in Russia economy chu thusima seithei khomin anakhi so in ruble value anakim hajeng ta nahi alangkhana Asia lama South Korea le Japan gamha inflation masanga sangin akhangin Asia gamkaya stock lasom le lagup zawadinga anem pi nahi sule EU gamkaya euro chu US dollar sangin hatain anani minahi somlo ka sunga jong investor hona sate na longkham thaile ta bi hi hichi dani ki khelwa hong chi jom pele Russia si se hitlowa wanoya inflation ti chu thilman na sata akala paisa value niam zo hin wanoi hin to ha te ding in aumin hi Russia gama independent TV channel dots editor in chief chu Moscow anadal hata nahi Russia government le President Putin sule asipai teo chalo dan mi pt Russia mi pi Ukraine sunga gal ki bol ja gal dei lewa ki phinnen na hi coverage bol le lhad oi na sata kha hi sele Russia gal bol hi ami te hinga special operation me ativa Ukraine ko pi ki fle khal ki abulu na ho hi Russia mi pi ten mi pi atam zone he lo hi aji su Russia gamsunga news channel atam zo hi pro Kremlin news channel ngan ahi na pan ha mi pi atam zo hin thu sola so he na a TV aman na layo hi hinla hi chi dot channel nei pa tikhon z ko hin hiti ho di ta le lang phong ta an la jing zia a channel chu government in an kha hi Russia government in hichigal chunga special military operation sailawa invasion attack le adang dang ho hi first information thulu di lo hi tia kha jing o hi Ukraine mi pt adinga zamdo pot do nagim nei chu achil jing na lai nahi tu ni chana Ukraine dal ha akinai pi ga mo zamdo mi simza ni ki bang hi zongle alhang pia lag ki to sang somsigil sang nga chunglam hitadingin asayo nahi Hovel Poland Hungary Romania ho azon jing ovin hi Australia gama tanglawa go anazu tasin mihim lang ngawal naw dala evacuate dingin het sa hitawe hichiguzo jin hopi lenpen Sydney muna inle muntampi umna chenna thei hitlowin anam lota nahi officer ho kon thulut dungzuin ni chom khat to asanga hong kho zona lai dingin asayo win hi QUAD Quad Tisu Quadrilateral Security Dialogue Gamo chu US President Joe Biden somnawangin wheelchair meeting ananay ovin hi hichi meeting achon Russia le Ukraine ki ka aboina thu asai khomun ngaidan ki bangchana thulu nawang ananay thei povin hi sole Russia le Ukraine ki ka o ki ho to le ki thim to nawanga boina ho peldo thei a hi tin Indian Prime Minister Narendra Modi anasai na hi ki ho na chun lam chom choma commitment ananay ho su dat na jong ananay ovin hi Bihalgam Bagalpur muna Nasatah file crackle sim namun apo ke zin api ani ni somen thina na tuin tampi masangin hospital aki zeno nahi amuna building thumchu na chim la hel zingin mi hu do rescue worker hon athi mang ho abui pi jing na layo nahi itidan le ipilam ma hi chi to sin na umhamti prop bor hi pe ngalding a hitai